Su. Sa, sin, su. Çok güzel. Va, li, lu. Va, li, lu. Çok güzel. Tek ve kanlı arkadaşlar. Va, li, lu. Va, li, lu. Fe, fi, fu. Fe, fi, fu. Çok güzel. Ke, ki, ku. Qi, qu. La, li, lu. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Hazreti Kur'an bizim hayat kitabımız, bizim şifa kaynağımız, rahmet sebebimiz. O sebeple Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ve öğretenler en hayırlılarınızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en hayırlılarını Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir buyuruyor.
Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, hidayet rehberimiz, şifa kaynağımız. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ümmetin en şereflilerinin hafızlar olduğunu bize beyan ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hafızı olmak, Kur'an'ın muhafızı olmaktır. Kur'an'ın muhafızı olmak da büyük bir şereftir. Kur'an'la dost olanlar Allah'la dost olurlar buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Kur'an'la dost, Allah'la dost olmak, Kur'an'la dost olmaktan geçiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek büyük bir şereftir. Yavrularımıza Kur'an'ı ezberletmeye, onları hafız yapmaya özen gösterelim. İnşallah Kur'an bize dünyada yoldaş olacak, ahirette de inşallah şefaatçimiz olacak.